Pu Speaker Kalome. District Council and Minority Affairs Department changtu za omtak chana tana ka zona chu tun naya sarkar thar din nuwa Autonomous District Council pathumte Internal Affairs an chung ko rural chungchanga Governor Thupek Nilovin District Council Affairs and District Council and Minority Affairs Department ain rolem tini Chang Turin District Council and Minority Affairs Department Chang Tu Minister Pu Lalsawivunga Lalsawivunga. Pu Speaker Kalome. Hatsek bial tu MLA Purbat Rumoya Roite zo na chan na chu tiang hiani. Autonomous District Council pathumte Internal Affairs an chung kororel chungchanga Governor Thupek Nilovin District Council and Minority Affairs Department a enroll riat anilo ti ani Zo belna zo Turin zo na ni tu Purbat Rumoya Lalsawivunga. Holes Pu Speaker Kalome. Nia kan fiat theo angin Autonomous District Council pathumte so India Constitution 6th schedule to the Constitution of India noya thu nei na rang nei an nia kan fiat angin kai ni 7th schedule noya state sarkar chuan thu kan nei ya so tiang chuan an mania in real bolan mania rural na fel tak te pon nei an nia tin and Constitution and Conduct of Business Rules te po an mani chung ko chungchang an in real bol na tur CCB rules kan ti mai thin kha an ya ti chuan tun na ya hian hei be se lo takin kan traffic lo ka ria kan host te po hian Pu Speaker kan ria ta tulin ka ria a hei kan member za om tak pu RM chakma pu rasik mohan chakma ina CEM ni chunga MLA ni bok la ya hian Office of Profit dan bo chiang dewa puin so called notice pe kania hi governor instruction ni chuan kan governor hian dan hi chiang chia lo mani o ti hi opposition za om viau na governor ming timela depo han lamri la India dan pui kan en chuan Office of Profit chungchang hi and Article 191 disqualification te dan phung Pu Speaker India dan puya hian in ziaka tin disqualified dan tur chu Article 192 chiang takina in ziaka chu ta chuan Office of Profit Pu Speaker rem ti na in Office of Profit chungchanga in disqualified tur chuan Governorin atitheya mase governor khan ECI approval ala ka ngai ni hi chiang dewa ka rian na chu keima chungchanga po kan ZPM unauten Office of Profit bo chiangin governora complain an thena governor in ECI a thena ECI in ruling feltak judgment on siama thiam ka chan na te kha chu kan riat vek kha tin kan sarkar chunga po hian gazette copy te Governor dan angin governor thuchuak le ECI thuchuak gazette copy milan chua sakte kha kalom committee hakan suitel dua chu wang chuan pu RM chakma a hi so cause notice hi DCMA department na peturan lawang an lung oi lawati swalte nei ni chuan a thlen na tur dik taka thlen tur ani mele ti hakan soi dua chu tiang tho chuan tun na ya tho LADCCM pu vizir sang chungchanga so cause notice nge ka hretchia lova engani court decision bozuin DCMA tangin riatir na nge so cause notice thomo na Pu Speaker pe kania hei hi DCMA hian so cause notice pe engamo lung oilo na nei ni point a chairman a zok khen tur ni na langa LADC chairman a to ta chuan chairman chuan a ron du chuan governor a ron tur ni chu wang chuan heng so cause notice hanin pekte DCMA ti hi enroll lo na governor enroll na nge ti ni em
ที่ฮักกันโซนนั่นเลตียงก็โซนหน้าข้าจนกบฏนอร์เองโลตีนี่อ่ะเสียปุยแล้วว่าเตี๋ยวง่ายโลตีนี่อ่ะแห้งปฏิเคสาเฮียนกบฏนอร์เฮียนเฮ็ดตัวเฮียนตีมีที่ฮักกันโซนนั่นเลยสุดง่ายเดียว Governor in a shit puyam ti khan mo zo na berchu. อาทูสิเรียนหันสวยเวเดียวง่ายที่อมเวียเชื่อเทียมสักครั้งง่ายเนี่ยมินิสเตอร์บิลาไปสวยเวทุกข์ District Council จุงสร้างนี่กัน Assembly เฮียนินทุยตักให้กันสวยที่หลงแต่พอไม่แทงพอดีเสดาเลดูนลำปังไก่หน่อยที่ละนี่เหตุการณ์ทุยตักกันสวยที่หลงไม่เทียจอดในจุดเชียงไง Governor นี่เสียปุยม DCMA โซคอสนที่เสพมีที่นี่ค่ะและจอดเป็นและจอดตัวนี้ผู้วิมาสอบตัวลุงเลยโน้ตเบลตุจอมตักเลวซ้อมัง ผู้ Speaker กลมกัน District Council and Minority Affairs Department จังตุ Minister ดวมตักผู้ศิลาสวยวุงชานาตานักโจเบลนัจูมารา Tribal Hostel เดลียสักตู Article 275 หน่วยซุมสังสันโตหน่วยจัสริจวงอามุนพอMDCนานมานิสุมาโนเลยโตค่ะเองที่ก้าสักจันตูเงตีไล่ข้ากระโจนานี่กันหรอไหมจะเป็นละสดตัวนี้เราไปเวสบิลตูเป็นแบบจอมตักผู้ซีงวนเหรียญจุกเราสมัง Speaker, DCMA Minister Zobelna kan zoduchu DCMA DC and MA Department here ADC ten hena Aikal Sorlo Chungchang DC and MA report turin ariatir zona azotem zota se engdan lo sanin nge azo minhil thayem tiania panhina chuan date ni sari thani sang ni la som ni la pali pu Speaker ipal nain memo number A60011/1/2019 DCNMA Deputy Secretary lekha hi chang lota se DCNMA hian engtin nge ati don kha aikal report tura DCNMA in District Council te nuayan staff te aikal lo azona kha ka zo bel na ni Sinang kan ngai thak tak han pu Speaker claim te kan se bel lokanga so lai autonomous council te so dan ran ne ding ania subject an nei vanity hi kan riat sak apoi mo khop maya so ti wa helai tanga department pakhat ang maya kan ngai ni suan a fellow in karinga autonomous council te hi India dan pui noya ro rel na ran nei an ni vanity so kan riat sak fo thakop in karia halai ka zo bel na niมันเป็นที่ช่างตัวนี้ District Council and Minority Affairs Department จังตู้ผู้ศิลาสวยวุงเราสมัง ผู้ Speaker กลมอาจารย์ในตู้ผู้ระเบิดรงโมยรอยเตะจะเบลนักขัดจูเฮลัยกันชานาตรังคันอาฟิอาเฟลไฟเวียวมายา Governor ทุเปกนิลวินตีขานเองกิมคารันช่างฟินกับเฟียซึ่งวันจันทร์กับนอร์เรียดปุยนะอังเซลินกัลอังายะเต็นปุระสิกอัจงจ้างพอฮิอันเองก็มอ clarification กับนอรินอัมมออังอินเลขาพอฮิกัลตีรันนิติข้ากัจฉานนะนิตาเซละเต็นลุงเลยโน้ตเบียลตูMLS อันตักผู้ MST จอนักข่าเนี่ยมาราตอนมา District Council ตานกาลโซสเตลเดลียสักตูร์จุงจางค่ะอันนี้ตาฮิอันอันมานี่มาลักนั่นเลี้ยวอันนี้มาอันลามารถจูนัทไทยอโลนิคานฮาร์สัตนะอมาถกตูร์จุงจางติจวนถกไทยลวินถกไทยลวินเร่งติจวนสรการทาร์อโลเปียงสรการทาร์จวนดังลำนะมีปุยตะมุตูรินรอนลันชัวตีระรันตะกินบอยปุยตูมาราเตเนนะ
na thok na hi thok tura ti an nia tuna hian malak na akal chome ka ni ti kha ka chan thiam dan ni sela tin heta punguna ron zo na kha ADC te enge ni aikal chung chang le kha thon ani ti kha ni kan thon ani hi DPNAR atanga le kha kan muangin ADC pathum te ne na hian an mani nuaya aikal an omle omlo report turin nisari February sang ni somni palia khan le kha thon chu ani tin DCNMA chung chang bi khi chu GAD na min zongin report po nil ti pek ani bokani helaya hian kan soi zau deuh du chu min lo khathiam sela aikal chung chang hi sarkar thar kalphung thar sarkarin ni za chunga ti tu 100 days priority Mizoram Chief Minister zaum takina apuan zinga mi kha ani tin hemi ba ka hian kan zawai hian Mizoram chunga cheng Mizoram chunga omle khosa kan ni veka tin chu tiang chuan District Council and Minority Affairs Department po hi Administrative Department kan ni boka chuta chuan Administrative Department kan ni angin ADC pathum te din mun aikal chung changa sarkarin ahriat du te khretura zo na kan zo hian an thu nei na va chu tum na emo kan felowani chu ni sela tin mi ba ka hian enge ni Executive Secretary te direction na petheim ti ang deuh khanin ka hria kalu chin chia dana khan khalai po khai tiang hian toite in han chang don ta ilangin Under Secretary DCNMA in le kha hi a thon chua kan minga thon chua ania kha chu I thudik ania mo Deputy Secretary ta hian enga mo sarkar kalphung hi khriat chian tok lo na omani mai omange ti kha ngai tu na omani chan chu higher authority higher official ten file ti tur anti angkhan signatory an angin lekha khan an sign lo thei lova an sign chu pek chu ani thrina heti ang lekha hian athu bultan na I am directed to ti in ein tran tang pui thrina directed ti le thu mal oma wang khan helaya executive secretary te lekhan va thon na lekha kha ngani anhiam zok lower post zok te khan direction an va pe ti na ni lovin I am directed to the man khan thu nei tu sang zo kan chunga mi ten ti tura min ti angin ti kha ako kani I am directed to ti kha kan chunga mi ten ti tura min ti angin ti kha ako ka chu kan fiat thiam po atha ome point of clarification kan minister hi ne adem om chuang lowa District Council in Real Bol so kan siya thiam puya poimo khoping karinga state DPNR in and staff recruit chungchanga te and administration chungchanga te son ain rol turin nilo an mani dan ran nei RR recruitment rules te po na ya CCB rules po na ya aran perfect kal ania amaro su sarkar kal phunga chuan deputy secretary ni mo under secretary ni mo chuan enga mo thil correspondent omchon avathon turani mase khatilowa a staff te chungchang thu aikal omle omloka state
DPNR department hian avak konsan lawani ti lai kha kan sia ta chakop mai hei Mizoram chunga India rama kanoma state sang kanoma state sang thunei na omani so lai so autonomous council the Mizoram chunga Mizoram chunga mani ma speaker Constitution India Constitution omani tilai so undermine lai tanga kalpuingo dakha akal phunga ni lovani tilai kha zirjiang jok se kan ADC ria tilai kha speaker minsia sakse malama kalzel na po kalai kha inchuti rim rem kha tirim rep tilam ni lovin kan thunei na chin hi kan siat ve tha ni mani pal pela chiante palva sikta lemo davat lota le kha kha jo du an thar de wang an nei ve an subject ni na chon thunei na nei ni tilai report peturin kan dil mai ani an thunei na kan ra chuna ni ta nge lo report yang state a chuan enge an din huna ka Mizoram sarkarin state service an ni lawa DPNR hnuai point an ni lawa council thunei na almani nan ne finance speaker point of clarification speaker zobel na khan khoya tangin nge salary an la ka tu thunei na manom lo ti la ya kha consolidated fund of the state atanga sumla te hi thunhoi an omani ti la ya ro chu sia se district council tan kaka chu arham pa pek liu an ni heta tuna po kal dana chuan state finance commission pan hi nain rotna siama local bodies te tan chu poisa apek atang chuan hau an la ani kalai kha sia thiam ta nge minister kha chan zo ti rang o khota ADC pathum te po hi Mizoram state sarkar noya an nia ti chuan kan sarkarin aikal chungchanga an din muna kha hriat adua namas council an mania kut ke ding an ni kan ram chunga mi fe kan ni kan ram chung ni man ngot an ni lesen ta sur khan chu wang chon administration po dan kan ram chunga mi fe kan ni ya district council subject o ma state subject o ma central parliament subject hang state o ma ni kalai kha ka tingoda palchi ni lo ati tur ati ani zo ADC te nuaya eng ange andin hunakha kreturin administrative department ani angin zona zot mai ani an ro rel na han avain rollo chu zo ka chu kan en ta nga hiat ve into chu DCN ma chung ta nga hiat administrative department kan ya DCN me te ka chu ka tu na kan dan kan pas thina po ya hunakha aikal din hunakha Mizoram ti hi ani chin hi pu speaker lai kha chu wangin ADC te po chu din kretur chan zona kan va zot mai ani chu dang khalai kha chu ingai dan kha adik fam kim big lo ole kha khriat se o chu ka chan na ni ole alo bom ni kan member zom takte kha o kan house leader in o nge sei du ani test sei tu ni lo so speaker kan sei du chu sina khan hachak bial member zom takina ron zona kha tuna hian kan MLZ nga MDC ni kopte an oma chu governor in angai poimoni an mani district council chunga member ni kop oilo na dan an nei ve ni ome tin he hausian kan sarkar hian an nei bokani chung dan pani chu an bo chian ni ala na wangin file hi zo chian turani aron tia governor thupe kakal ania ti chuan an lo bo chia ania disqualified thei tu chu election commission anilo khulama thena ngai lo kan speaker hiani kan speaker hian adu chuan a disqualify nga a khongai do chuan disqualify lo nga thunei na nei tu kan speaker hiani kha han soifia a try in ka ria tin kan district council kan speaker in office of profit nuaya dan bo chia a disqualify it is qualified in the dan kha kan host leader hian min thil lo sela va thaw po speaker office of profit lamani lo dual membership lamani hei thu randai ni khan kai noi chen ni lova azo na zo tu kha chiang lo 7 schedule ta kharon soya 7 schedule te chu union list concurrent list state list so na dai ani til hi khia chian de wa tha Speaker, in district council kha chu thu oi lo ti kha chu om lo ania Speaker, please. an khia do ni kan zo ve bokang chumale District Council chuan CCB rules kan nei ve MDC le MLA te
MDC le MP te akop the ani ti chiang tikia ziak chu Mizoram state hian kha dan ve tho kha kan lo pasa chu abo chiang e chelo ti kha governor in fedua chu wang chuan in sofian na chan sa pe ni ti chuan na to pa thu chu ati tluanga ama ro chu MLA tanga ban thei tu chu kan speaker ni danan bo che chuan ale ni he subject hi soi lo bom khop ma ni thil hi ani dan siat zel ta hi tha ne kan house leader sen khanin thil pakhat kan siat tu chu tu ra kan soi pol deuh leka office of profit chungchang le dual membership chungchang khania office of profit a chuan governorin a enanga thutluk da policy mai lawanga election commission of India ngai dana zot turni ti chuan governorin a thul le thati a case zirin a case an enanga he disqualify omani ti chuan disqualified hei tu chu governor ani amara chu dual membership chungchang a chuan kini khan disqualification of members Act 1975 kan nei ni khata khan exemption list a chairman vice chairman member of the autonomous district councils ka oma omje chu MLA poni theya MDC member poni thei ni ti ani ma se 1986 a khan amend ania chuta chuan chairman vice chairman member ti kha thak thlengin chief executive member ti in executive member ti na thak thleng ani chuan 2006 a khan amend le ania kha principal act 1975 act article 4 kha a delete tani a omit tani dual membership ni theina kha pai saktani ti ani ama ero chu ti role chuan member zom takte house te kan ron du chu heng thil omsania keni na voina kan soya danglam lo thei ani lowa chu wangin akal kong akal mek ngai la office of profit chungchanga ngai tu chu gaf norania ngai tu mayang chutiangin dual membership chungchang ni pon akong zo maya chu wangin kan soi kha bengwar nan mangila du tok kila thain kan ringa tin member te kan ngel le du chu atira ka siang khan wen hi business kan nga khop mai business pariat pasari pariat lai mai kan nia chu wang chu kan kal deuh zum angai dona kan in fiat thiam tlang angai dona ni